Uju, wago shindagu minawa migazi and dodem, gazagasqua jimekag indunjiba. Ayin nogum niwi mad un gikinu amadi wen gaminagusian giagashi yan. Nashkena ayapi zanagad bimadizi win. Anind wanishinug, anind wanikewag, minawa ijimad atuying mikana. Ingi gikinu amagu de na naga de wendaman, kia ejinaguzid Miigwan, nashkena migizi Miigwan. We wene yo o eje chigeng ijimad atuyung mikana ayapi bangishinang miweji webak. Minawaji wanishinang. Gege dashta de mikwendamang bakan Ijiwebad gishben mad atuyang nishanabe mikana. Dibishku yo o. We weni sana mad atuyang go mikana ayapi bangishinang kima wani keang. Miyamakia we weni ijimekamang mad atuyang yo o mikana. Mikia jima mekwendamango o. Miko bimadis de wia. Dibishkugo au chamokoman eji bimadis Miko eji webizid au Anishinaabe, gishben mad atud Anishinaabe mikana. Mikia eji zanagenda mangegu Anishinaabe wiyang eji ayamang anojugo gego da abajituyang gekinu amadi binan nagmonan gidin wewinan Minawa gidijit chige wininan gapimina guzing Anishinaabe wenjige kanan disuyang yawiyang Anishinaabe wiyang. Miu de boyendaman we wenisana ishimad atuyang Anishinaabe mikana. How mio miigwech. Thanks for watching today. I'm Anton Treuer. Let's keep in touch. I'm active on social media, and my website has lots of information on my books, speaking engagements, free Ojibwe language resources, resources for teachers, and more. Miigwech.